Just ni handi nyene kuri Pressing Talk TV tubibutsa gukanda subscribe, share na comment. Uno muze tumaze kugira umutumire wacu. Ngenda tumuvuga amazina y'Kaidondore bakwitande. Amazina ya nyakuri canke y'ubustar. Amazina y'ubustar Kameme. Ya. Amazina y'ubustar je banyita Brighton Jardin. Ya Brighton Jardin. Ya. Urambe Brighton Jardin. Uba ufite urubuga. Jewe uko. Ya. Urubuga ndinabo. Yesha boy Brighton Jardin arafite urubuga rwiwe kuri YouTube no kuri Facebook urarufite. Ya. Tonga tubibutsa kugenda subscribe, share na comment. Rero i Brighton ku mazina yawe y'inyakuri ya sona nyuko akwisimbuti. Ya. Ico ni kibazo cyoroshye cyane. Je amazina abanditse banyita niyo mungere Roger. Ya, okay, mamaze kumva neza yuko ari niyo mungere Roger izari babangukiye ari ryo mu muhamagara cyangwa se Brighton Jardin. None Brighton Jardin nko tagutumwe tukubaze ibibazo bimwe bigiye bitandukanye. Niyahe mpamvu ituma wowe uririmba cyangwa niyahe mpamvu wiyumvamo yuko ukeneye kuririmba? Bo cyambere na mbere shaka mu muziki nzogere kure ya nezimbere muganga wumve niyo mpamvu ufite yo kuririmba. Ya, none Brighton ndibaza wewe muri wewe umaze kwandika imiziki shika ingahe? Bo iyo maze gusora cyangwa iyo maze kwandika nyine ni iyo maze kwandika ampe okay mu bisanzwe iyo maze gusohora kuba ku rubuga rwawe hari imiziki ngahe? Bo ku rubuga rwanje hariko umuziki wanje utwa ni wewe sawa, hama hakaba nta yindi riko ya hariko urumve umuziki witwa ni wewe by Brighton Jardin. Ya okay, none ariko hari imiziki woba ufite wowe waramaze gukora muri studio cyangwa? Ya jewe imiziki maze gukora muri studio irashika nk'imiziki 8 ariko mugabo iyo maze gukorera video ni wewe iyo maze gupostinga gusa. Imiziki yose rero 8 maze gukora video. None muri iyo miziki 8 ni yahehe iyo uyikoze cyangwa se imiziki wiyumvamo yuko urumva imiziki woba ufite wumva iyo ukora uririmba uca wibuka kahise cyangwa se niwaye muziki uririmbye ucumengo wagukoze ku buzima bw'iwawe cyangwa hari cyo woba uvuga ku buzima bw'iwawe ujyanye n'urukundo cyangwa se mu bijyanye na family? Ya jewe urumva ico ni kibazo gito cyane ariko mugabo ntabwo untahukije neza mu buryo bw'icyo. Yes, Brighton Jardin siramutaje neza. Nariko ndamubaza iki umuziki wowe wararirimbye cyangwa se wowe waranditse, okay? Wowe waranditse kwa uririmbira umukozi wawe wumva iyo uririmbye kumva yuko uririmbye umukozi wawe cyangwa se umuziki ugasanga warawuririmbye ku buzima wabayemo cyangwa ubamo ni wahehe? Bo hama cyambere na mbere umuziki wamuze ku mutima ya ni indirimbo yitwa ni wewe. Indirimbo yitwa ni wewe iyo naririmbiye umukozi wanje. Ya Brighton hardware rero none wewe woba umaze kuba ufite ico bita umukunzi? Ya umukunzi ndi nawo ariko mu kimwe gusa cyaheruka kumpeba. Ya nanje ndamuhe. None ibyo ni byo wahisemwo Brighton Jardin. Okay, none ibyo umukunzi wawe ufite wacumurimba kaya karirimbo banza ruka ducishijemo kugira ngo abafanzi bacu bakumenye cyangwa se bakamenya karirimbo ako namuririmbiye nk'umukunda ari cyangwa inamuhetse. Okay, sawa gira ko waririmbye umukunda nakandi waririmbye wamuhetse tagiye. Ya ni wewe vyishimo byanje, ya ni wewe buzima bwanje ya nako. Okay, aha ndumva rero ndagutahuye neza. None uwo muziki woba warawuririmbye wisunze kubwo ukunda umukozi wawe? Ya okay, rero ndumva bikumaye mwahibanye n'umukozi wawe. None nicaye basi mwapfuye iki cyangwa se nicaye ikintu umbira uwo muziki woba waratumye watumye muririmbira mwaheba muziki tutatikira nanye twumvirize kuri Pressing Talk TV? urumva jewe uwo muziki naririmbye umukobwa twahebanye ndaririmba ariko urahari ariko uranditse ya mu nyandiko tugire ko mu nyandiko twumvirize ryohe.
ya kuvuga yuko umuziki uracari muziki ngo kuvuga ko umuziki uracari ugafata neza mu mutwe ya uno uririmba. Brighton Jardin yarahibwe n'umudemu kandi birumvikana neza kandi murabizi neza ko Brighton Jardin urukundo rurababaza na guys hama kintu natugomba tugendere ku none uri nimbo bwahe bwoko bw'umuziki jewe R&B na rap oshobo bape nisana ndagerageza uko nshoboye kuwanje. okay guys ni yahe mpamvu ituma wowe wumva yuko ushaka kurimba R&B cyangwa ushoboye kurimba R&B kuvuga ari byo nisanzemo kandi R&B wumve irakuru sawa ariko wumva yuko muno maya nino sawa ushaka guhereza akapera gatonya nk'amasegonda 30 kana utari turimba ndimbo ni wewe akapera nyene akapera iyindi akapera rap canke R&B ja gendera kuri rap tujya tukumvise y'ubuzima canke y'urukundo. okay reka turacari kumwe turacafitanye umwanya munini ngiye banza kwanza urimbi y'ubuzima twumvirize tagiye sawa je musanzwe ari indirimbo se yitwa ya raha indirimbo yitwa raha reka ndabacishirize gatoya namwe bize baza abafanzi Blessing Talk TV ya tagiye maze igihe kitari gitoyi cyane nikoca ya nitanga ubuzima bwanje butagenda bukazansiga nikunga ya erega imana ikura ku cyavu iramutse ikora ikintu haba hari impamvu ubuzima ni nk'amazi atemba mu muvo ajya amana inkozi ikintu haba hari ngo abafashe neza n'abafashe nabi n'ibyo bihe nanjye nzobasabira ku Mana izibahe hakurya abandi aba bose bancisha ku maso ya nanjye ntacyo nubagira abo bose ndabarabisha amaso nimekosara nimekosara kwa juu ya pesa ntako je nashoboye kubaririmbira byani ndumva ko umuziki uryoshe uwo muziki ndibaza waramaze gusoma ya uracari mu nyandiko ndumva ni fresh cyane okay hama ikireze ngaho tugerageje kuraba ni wahe umuziki wa warabikoze naririmbye yego muziki naririmbye nyine witwa Faster indirimbo yitwa Faster kabisa n'umugenzi witwa Grand Boy fast uwo muziki umva mwakuranye nande Grand Boy none uwo mustare baracaba arabaho ya imisike n'imivuko sava wumva hariho byinshi nyene wo tubwira none wowe warigeze ko wogena gusinya muri rebo okay ndumva rero yuko n'umwanya nino saha ariko impano byumva iduduriza byashoboka ko turarangiriza ko nakayi kajambo mwoterera okay ku bafanzi bawe canke se ku bantu badafise impano zitaramenyekana akajambo no baterera ya cyambere na mbere je akajambo no baterera abantu bataramenyekana mu mpano kuvuga icyambere na mbere ari nk'umuntu ataraja muri studio ajana asenga Imana kuko natwebwe nubwo twakoze abaye mu migambi y'Imana basenge Imana bazoje muri studio hama bakore kugira abo nyene mu bisanzwe akuri amaboko mu mpunzi akura amaboko mu mpunzi kugira ngo aronke amahera yo kugena yo muri studio ya icyo kintu cyega ku bafanzi cyangwa se ku bafanzi ba Blessing Talk TV ikintu basi ubaterera nakayi kajambo bifuza cyangwa se usaba ku mpamvu z'uko bo guteza imbere cyangwa se bogira icyo bakoze kuri yo hama icyambere na mbere umuntu wese azi azora bino video Imana imuhezagire icyambere na mbere imuhezagire kwanza taranayira
hama ashire kukajya kwa namwe murakazi nanakona bari ni subscribe kamucanze kuvuga kancanze ibintu biducanga abastare ni byinshi man ya biducanga abastare ni byinshi hama nyene afanzi banje bagire umugisha numva takirenje cyose. Okay, none Brighton we nk'ubu nyene muno mwanya sa niwe mustari wifuje yuko mukorana ko je umustari kabisa nifuza kukorana nako we nyumvamo sasa John yumvamo yewe wiyumvamo yamera nini boy Melanini boy je ndashaka tuzokorana korabo none ko ariko wiyumvire Melanini boy cyo kibazo ciwawe ni kibazo ciwawe ya yego niyo mpamvu tuje ngaha hamwe nyene tubazanye twese okay none niwe mustari we wifuje yuko mukorana korabo ya jeo yego ujya Melanini boy no none kubera iki wamwiyumvisemo ucyumvisemo abandi bantu undi muntu oya niko ariko wamwiyumvisemo yuko mushobora gukorana korabo ko gutiyumviriye abandi bantu kibazo kiranje kuko nanje yego ni ibintu nisanzemo okay nkuko zawe komenyerewe Brighton urumva yuko akeneye korabo na Melanini boy ya kutoka Sat B Empire toka kwa Big Fizzo muri Bounce Boy zino mano ziguma ziyerekana murazibona kandi ndibaza neza aho muri bose Blessing Talk TV n'iki ryabo kugira ngo ribashikire kugira mugire ico mugize kuri zino mano ziririmba yes reka rero tugomba turangize tugomba tugere kuri soko nakaye kajambo kwifuriza Blessing Talk TV no kwishimira kuba yakwumvise bwiri gukoresha ibiganiro wonauza neza gato nicaye ikintu woshimira okay shimiye Blessing TV Blessing Talk TV kuba yakwiyumvisemo uno musi today bwiri gukoresha ibiganiro wewe yarenganya abandi bose ya icambere na mbere ya ino Blessing Talk TV ya ndayishimira cyane kwera yaje kunkoresha ikiganiro sasa ino Blessing Talk TV izoshikana kure cyane nano kuno naronka jeno nabashimira ariko kimeguza imani bawe Blessing TV ni mwakiro umugisha uvuye kwa Brighton Jardin ikintu tugomba turangirize ko je batubwiye neza yuko Brighton wewe indirimbo zose ufise ni waziyandikira bisigura neza urafise ico bita impano yo kwandika okay twagomba rero utugiriye akantu gato nanganyene mu mwanya okay twagomba uririmba karirimbo sibyo kajanye na Blessing Talk TV kuko niwe wikonde kugira ngo bumvirize neza nk'umwakarorero kugira ngo kwa Big Fizzo sibyo aho biyati rireme indirimbo ya y'urukundo kacana ukagira kunyene Blessing Talk TV rero twashaka rero turirimbe nk'akarimbo kajanye na Blessing Talk TV nimbara karap nimbara ka R&B ukire kuya twagere 1 2 3 Blessing Talk TV ndayikunda sana kuko ibintu ukora mbona atari bwabana reka ndabereka ikintu iri kirakora turiko turabona kuri biko bizana umugisha reka ndababwire Blessing Talk TV niyo ishikana abantu no kivi uyu ibaze ako kanu yumviriye ubunyene mu masegonda ibaze umuhaye munsi umuyandika umuziki kanini barazi kwandika DJ Fernando arabizi muze muraraba impano zigifite inyandiko z'akanovera ya Blessing Talk TV iragushimiye cyane bro karirimbo thanks sana bro okay reka tugomba turangize rero yes my people tugomba turangirize muri kino kiganiro cyacu mwakoze kuba mwabanye nacu guhera ku ntango gushika kwiherezo mwakoze cyane mwakoze kudufata mu mugongo mwakoze no kutumviriza ino mpano yacu murabizi neza mwumvise neza yuko ibizi kandi ibitawura cyane byo kuririmba mwumva yuko neza yumva neza no ninyandiko yumva yuko itawura inyandiko ya itori bari yandiriye nitaje kwarandira ariko twavuze ati mwakoze cyane mwese mudukurikiye kuva ku ntango
Thank you sir, tunga tu utakana subscribe, share na comment, tunga tu kusaidia uko neza kuri microphone mali muri kumwe na Ellis Boy kama dawa promoted to Africa. Nyine kumutumira watu 18 Brighton Jardin. Tutikume kumutumira watu Brighton Jardin, ni kama ya mata yitikume na Fisto TMT. Twongera tubasaba kukana subscribe, share na comment kuri Blessing Talk TV. Mwarahiza gyo chao.